Kau story maraheanite Kiengei ni mwaganu. Kiengei akauga atiriri Kirimani yambiriirio ri Kirimani yari exposure ya ku expose mitugo yao. Ni waganu wahunjia raini. Kiengei athire gituika moderator kuu admin. Ambire agitua mwega gituika admin acomorage andu. Ona arereire Githae kundu Githae ko cousin ya Muthoni uyu. Riu ri ati ndatuikire admin nigetha njomorage aini chui o muini andikwo kuo na akira Githae ona namwiriire mathiko-ini matanga amwiriire matanga maya marari kwa Wanderi kanitha-ini Kiambu amwiriire hau ndaingirire admin njomorage na marekirwo chui Kanyari ekirwo ngimuruta Githae ekirwo ngimuruta ona story ya thiritani ndigathie muno Kenya ri magacomora to ni yahunjia kora riu ni kaundu mekaga Kiengei aigire ndituaga murata wa andu ngajoini ngamba ngekirwo admin ndekirwo admin ndigetikira murata wakwa niko chui ciekirwo agacomora akahithania ucio mundu rahitha mehia na akeganira unajivunia kuhitha waganu acio ni pastor na muri nao mpende msipende acio ni muikarania nao ati ona Githae ni andikwo na kaugira kanitha-ini mathabahu iguru makwa Wanderi thima merungurwa maguta mamothe ni aya Harrison tondu uyu ni kazi ucio thukumagira Harrison CFF ya Kiambu nake Kiengei araitiririo maguta ma muico aragurire kwa Harrison milioni 2 milioni 5 kana milioni cigana gutua Bishop ndiganirwo Bishop riu ri ati ni muraiguire I had it aria muraiguire tandikai haha tondu mutikatuike ni ukora twaragia guku tandikai aria muraiguire inde mari matanga ma beti bayo maria mekirwo kanitha-ini wa Wanderi Kiambu nigetha mu Bishop ngeigue ndaroi niwo guthika ndaramenyaga tiwe guthika beti tondu eciragia beti ni mucirika wake Yesu akigua ni athamire agithie kungi anga kindi ta mangucanagia yes andikai aria maiguire ndeto icio tondu kwi mundu ngiuga ni maheni he said it in Kiambu I did yes he did nilisikia yes I had yes twagirumiririe mathiko ma beti kiria matanga macio mekirwo kanitha Kiengei augire wega muno atuikite admin nyamu iyo ya kwanikaga andu kuu kuranikanwo hindi iyo kwanikanagwo Kirimani ni ona ndiroi nie ndiamioi hindi iyo ni ndakuga ndamiguaga rimire ndonyete kumithikiriria ndona mundu njui ekirwo ngamumunya no matiamenyaga no rutaga story cia andu aya kuhithania andu aya ni Kiengei wa marutaga acieheria tariu ndaria story teno ikamunywo ikora niguo ekaga